Hallelujah, ia vi le tua le nei tai au fou. Tatou fa fo ia le vi inga ma le fa tai le tua ona ua toi fa nua mai fo i lo to soifua mo tatou wala. Ia fi fo i ma ua e ma le tai tai nei e fa feilo ai ma fa tu li matu i lau fa fo nga ana sa mo le nei tai au fou. Tai au le asululu. Ia foi fo le tatou le mai i le lofa ma le anga le leo le tua. Ta o to ia fa ngaru e fati e le fati pa ia o le tātou atudu e masani ai, na tue le ase te funga fau whare whaatia maa e mae. Ia na te toe uru matalawina le maota o uma o nā tu fuli o tātou tua a ua la lango mai te sa. Manatu ia o le a maa seuroa i wharimua. Ia ma anga i le tātou po kalama e whaafeiloa i ia fia i mau e whaafeiloa ia tu le reita au fau i le pa i o le au whainga renga le tua mautou wharitua. Ia maise o pa anga masani ale nei foi por kalama. Ia mes fo yo e fie whaalongolongo pe i fie ngalo mle fio ngale atua le leita au. Ia le atua ma lore soi fua manuia ala whai mai e whanunga manuia i le leita au fau. Whawhelo ia tu male nganga tumu le whaaloalo. Ia malo a fua malo ua maua vi ia le atua o na watoi whapopo fo i le iaso. I le whaitawina o aso o lo tato wola. Ia po lo to soi fua o tato iei lungo le leifo nga ele. Ia tari atu o le ale aso e wala au mai ilo tātou matai. Ia ale aso fo i tātou te wa aia toa i le fio mai i Jesua vatula na au pa ia. Ia o le nā, o le tātou wha moe moenga le nā, ma te whaifia e whawhelo. Ia tua i le te au Samoa. Ia ai mai te fo i o nai paanga masani o lo mafuta mai pēr ma wha manuia mai ia ne comments lava. Ia masalo o le mate le whawhelo. Ia tum whaatalo whātua no lo turi per teimi. Ma te fia lava, ma te whapea tu whamanuia le atua i lau komeni, ia ma lau whamalo si au mai fo ola ngona i pere fia ma le oli. E whaawa wāporo kalama uale fina ngalo le atua malona malo, whawheiro i atu i e kalesia, au na fo i mangalu ai, ia lau whai ngalu e ngale atua mwharitua, ia mai se fo to ina malo malo i lau tu tapua inga, vi ia le atua, tafa o le lalolangi o e mawama i so se sa mo ma malama i tato ngana, fia whawhelo i atu le nei tau fau le suapa whapepelo lo tātou li o Iesu ke riso lo tātou li mo lo tātou whaola. Tol ma whatalofa i le whatonu, ia po le te tau le nei o unanga le sunga le whawhengainga ia mai pureta ma le whatu ia salam le unanga malosi, ia au kilani, ia whawhelo i atu i le suafo Iesu le nei tau, ma lolo ngalue, ma lolo whatotoa, ma lolo fo i mo ngalo nga whai, i o tātou i fo le whatonga le mua nei wa yaso, o tātou i le solulu vi ia le atua, malo fo i le tawivi. Ia, o le a mataina tātou po kalama, tale me whasole fo i, a mata tātou le talo, ia tātou atu le tātou po kalama, tātou i fo matalo. Le atua lava o Abrahamo i se ako mai a popo le atua o Israelu. Fo ia te oile vi iga le whamanu ma le whanetanga, wa ele ai a seisi, e nei lava se tasi, na na whaia nei mea uma, le ngata foi le a manava male ola o mfair matou mana baina i le aso male aso o se o ke sene maua fua ma mana fua i matou mere matou te lo iai le tua o lo soi fua o ola pea e le tusa matua o le lalolangi matupu a o e lava o le tua na foina me uma matou te whapei fo lava i le aso male aso vi ia o le tua a matou wal fai mai o se vavenga le ai o matou ola i aso uma matou te alai whawhete tele le atua tuna te fo nei tai au i lau fio ma i lunga fo nei lau tuna ala pa ia o le amasau ni le po kalama lau wina atu le tau mafa po le malu tai au o le malu tai au e whanofi le muina i fo le yaso i fua mawhai ma lava singa mata anga le mai lua nganga pa ia iai lau whaunga ma te ngana ina lo fila ngalo ai mamoli le whaunga nganga pa ia. Whamne mai ai ma o nei tai au, i fo i o le au whafonga, mai se tasi o lo whapea o nga tapitapo i mai matalo talo mai le nei fo i au nanga i lau whamnianga. Talo lea e ale lu suapa Yesu. Amene. Ia, talo faulale, ma lor se fo mnia lau sunga le taitai pa pa ia au man mei tai au. Ma lo sei fu Ia le li. faila maka. Ia, ma ia ngar me, ma nino le. Lau sila tu spai. Ia be ia le tua ma lo for sei fu ma lo le langi mama. Ma lo, Ia le fo ile fa fonga anga. Si o tatou atu no.
Mai se fo ia pa nga umar Global Kingdom channel. Ia por kalame le maluta ia fa le nganga. Ia e pe ona tapena tu nei ia le mua. Ia mi ia le o le tato wa. Maluta ia fa le nganga ia ole tusina Filipi. Tusia Paulo le kalesia Filipi. Lona mata upo e fa. Au lona fai upo e fitu. E fa pea. Ole manu ia foi ole atua e sili I mea. Uma e mafau iai. E leo ina ai o tau loto. Ma o tau mafau e ala ia Yesu Keriso. Ole tatou malu tai au la fale nganga le dei tai au e fau puina fa pea. Ole no foanga ole file mu. Ele fa peritania ole fas faitau le ole tusile a Filipi e fa. Ele o tala noa mai ele o fa pea mai ole blessing. Ai ole peace ole file mu. Ole file mu fo yo le atua e sili. I mea uma e mafau iai. E leo ina ai o tau loto. Ma o tau mafau e ala iai Yesu Keriso. Amen. Amen. Ia novema I luna solima I le tausanga I lua o iba. Fa mai le wha matalanga na o so fa ia ai. Le kale sia e wha ingoa. O le nofoanga au tu o le tala le lei ia Yesu. I Koswata I Sri Lanka. Pa mai lea. E lua se lau sui. O le pāti wha au whai. Na lato o so fa ia. A le kalesia. Ma wha le anga ina ai le whanua. Ma wha matau ai le whaifi au. Ia ma wha tonu le kalesia. Ua wha sa o na toi whaia le lato sauninga. Ia sauninga o le wha malo longa. Ai whaitau I oile. Wha linga I ono. Peu pe iba e o le whai upa somalitas. Ua te tala fo ia lona lima o wha ilonga. Na uloa lea o ilalo ifo le fata whaitaulanga. O nganga o na fasiotia ona o le afionga Iova. Ma le mauna lantou ta ofi mauai. Wa lantou alalanga fo I ma le leo tele o whapeatu. Le li ie le po ia ma le wha maoni. E te le wha masino ea matau I lo mātou toto. Ie no nofo I larulangi se ia fea. Ua fo ina atu ia te ila tau tai tō tasi o fusina. Ua whai atu fo ia te ila tau ia lantou whaatali le mu. Se ia toi titi. Se ia ato atoa mai. Ai ai o lantou uso. A au auna ma o lantou uso. O le a fasiotia e pei o ila tau lama. O le nofoanga o le file mu. Tātou mata atu fo ile. Ile nalolangi ma ona foi tulanga o iai. Tātou mata atu ma baba ai I Josefa Inga ia mafasi o tia ai le au kerisiano. Ai ole wha māturo lenta la noa mai ai le tuspa ia e pe ona whaita wina le matau kule ono o whaling. Ala mai ai a te tātou le nei mai tau e fōlinga mai. O lea ua toi whangu mai mea sa tupu yaso ana mua ina ua whale mai le kalesia o le amatanga o le ngā luenga a whaatala le lei. E mawhaila o na tātou mori mawina ia o māturo I le whātua ia I tala fō yaso te tasi. Amen. E uilava la I le whaate ia o li poti matala mai e winga I sa wanga ma wha mātura yaso nei. Ai o se fwai numela tele lele I mawhauwhawina. O sa wanga ma wha salanga I kerisiano. O no le tatu te mai tau a te tau gona. O le tala lelei ma ua malama tangata. Ai fōlinga mai o le a ua wha awau e tusa ma le whalinga. Na ave ia Ioane le motu o Pantamo. O le nofoanga o le file mu.
o lo tala noa ia Yesu o le tala le a Paulo na fai ia Filipi e pei ona ia ile tātou tusi faitau o le file mu fo'i o le atua e sili i mea uma e ma fau ia ia leo ina i o tau loto ma o tau ma fau e ala ia Yesu o le nofoanga la o le file mu o lo tala noa ia Yesu. Amen. Tātou wama iatu sa wanga o le au kerisiano me se fo Iran initia e leise mea tātou te mapu iai e fo se nofoanga e to ai le tai wana o Yesu o le tala le a Paulo ia Filipi. Amen. Famai leo Paulo matau lia soal o le tusi mai i le fale pui o le fale pui e leo se nofoanga e to a file mu waitis ai manai ai o le fale pui le na fale pui ai Paulo e leo se fale pui e masani ai tātou ne va ai e leo iai foi le au leo al fale pui le lo kai Paulo le taimi lea o le fale pui o le fale o le taitai e le toa se lau le na watu ma Paulo i Jerusalema e o e ame Paulo i Roma e fa masino i nai o le winga le o le mata atu Paulo e ui ono o le tonu o le fale pui po tonu fo i o le fale o le taitai o le toa se lau ala e maua lo na file mu e tusi mai ai na tusi ta sile o tusi e Paulo na mai stono o le fale lea i le ruai fale pui inga o Paulo o le tusi a Filipi o le tusi a Efeso o le tusi a Kolose ia ma le tusi a Filemoni. Amen. Le la mata Paulo e ui ono lai tonu o le fale pui wala leo ai leo ia teia ala e maua le to a file mu e tusi mai ai na tusi e sili ai la mafuanga leo le tusi mai ia Filipi e sili ai Yesu Keriso o le nofoanga o le file mu tātou te toa iai tātou te fia ai le fole nei tai au pai fo bangaia la o ai ale fale tino ai fai o bebesi tātou mafau ia Yesu e fai manofoanga o le file mu le nei tai au stono lo ainga stono o fai ngānuenga. Amen. Ia fai fo o lungo o le tambale ia o fa besi le tai au le pisi mafau ia Yesu Keriso mai o ia fai manofoanga o le file mu stono lo sa tono lo fale a fai fo na ua e tapeneina se maluta e au manai o matua ia toa file mua o Yesua e toa file mua mea uma tātou te whaia ma amataina le nei taia ia peisau wha poposo an ia le tua ma neia ma role so no rale ma lo foi mortalino le ta fasfeitau por le foi tau por le nei taia o le no fanga o le file mu le fo o umona e whailo nisi vai ma ia ai tātou te manatu i le tūlanga o le upule no fanga o le file mu e fo na e tau whanga tala ina ula a wai e pe o no fanga o le whare pui o no fanga ia e le mau se to file mu lale e le mau foi se no fo le leo le mafau o tangata na le fetu le ni mai o ni mafau nga o le aise fa moi o mafau i le tu ma le mea o fete e nei solo e le ngate na ia o le malu mai o le pito ma le pito o aftono fa pui i pangota ia e le aise file mu ai pita ia tatu manatu fo i le sa idio le langi nei na po ia mau file mu tatu te lava aia i le teimi nei tatu te iai o le tala tuspa ia o le file mu a ona tu atu nga e le ai ala se ki pona sa no la le tatu te mau ai le file mu le tatu te mata iai o ai al file mu
o ia le au ngau mea uma malona file mu e le aia se si to tala tavita na salamo le fitu e nai salamo tavita e ta oto ia ke riso le au pe au mea uma e ta oto ia te ia le au pe au lono winga atu se si tu e ta oto ia te ia le file mu mea uma kan e pe yo mana ia yo le upu le au ale te mo me si te inga le fa le upu fa pa pe serenity is having an inner calm in the midst of the ups and downs of life. O le manai e o whaswai taure a tatu wa i le upule serenity. E pei o le sesio le whaari luina o le toa. Toa mali, file mu, malu, o nanga. Lono winga o le melem na oile tua, ia tatu mau le file mu, i to tonu la o vaenga, o tatu o iai pa o iai le mawhatianga o le tangata. Ini ti ngā mani mei te tonu o le mixed lera tatu iei. I te tonu le mule tanu ai. I te tonu wa o tangata. O na tatu lope lunga lalo. O le o langa mara soifuanga. Ai peita ia tatu manatua. E le aia sisi tatu to file moai. Mai Yesu awale atua tu vale o to loto. Le iru mat. I whaitau ai apau. Awa tau te popole. Ia maua o tau le anga malu. O le almele me apostol wala talata mai Yesu ta te oi fala i le pentata no e fas faitau le e le ai ta si tatu te mo e file mu e fiu foi la tangata tau e tau sisi ma au mai ia sengi le tūlanga ia file mu le lalolangi te mine tatu te iei nao sina taimi au lale nao sina taimi ia ai peitai tatu te leo iaia i se file mu le lalolangi le lei a tatu manatu foi tatu sa ili file mu e te fiu tatu te fiu foi e faise ai tia por ase tulanga tatu te mau ai le upu le file mu ai petai a fai o tatu te lia le o Yesu o tatu o tangata faina mo tatu mau a Yesu le lio le ola oka so se mea ngai mai e pe o le upu le no fai atu nei so se mea ngai mai le soifuanga nei pangatia o mafatianga o tinga le tatu te vai upu le apostol wa masani la apostolo i mea uma, o ina la apostolo i mea uma. Runga, o le file mu le tunu apostolo, o le file mu funa le mna o Yesu, ina ia maua i tātou lana whanau, e file mu ai. Le ama se upo Yesu nwhaela uri umaia, ti ngale te min fetongia iai, fetongia i le li faola, o fesili, o a fesili, ma talan fete ai, o la tala tuspai, file mu le sengan. File mu funa tātou file mu ai, o mai la file mu le Yesu i tonu ati tātou, tatu ke la ngonaina le famuyanga le atua ia i tātou la whana. Ola usa santu leu la. I le li whaftai mo le whasoa. Ona whatuina leo se fesili e peo na whai mai e le tātou whas whaitau. O le manuia po le file mu po i mai le atua pa mai e o le sili lava i mea uma tātou te manatu iai. Ona fesili lea pe fai pe fatuina se fesili le leitai. O le ale sili o le file mu. Lea tātou te maua i le nofuanga o le file mu. O le nofuanga o le file mu o lo tala noa i a Yesu. Amen. O Yesu o le nofuanga o le file mu. Amen. A mea ia o lo natino e toa iai tātou ma tātou te maua le file mu ia Yesu. Amen. O le mafuanga leo le tusi e Paulo ia Filipi le mataupu le wha. Ona ua vevesi le mafutanga. Le te maua i o ia evotia ma se mutia. O tina e ese le au na wha maoni i le ali. A lela wa mama yatu Paulo. Nango le tusi mai le tusi mai Roma. Wa yaisi na fa vesi. Mari. O le mafua anga le o le tusi mai e Paulo. E a maila na fa malos. E o ai tono le kalesia. Na vai sa te tau na to file mu. Tono le lotu. Tono le mafutanga. Tono le kalesia. Ai faulinga mai o le wasao mai ei le fili. Ona o le misa ma fe vai inga. Le tu fesilia ia kopo.
o fe tupu mai ai misa ma fe vai inga e tupu mai a satani langa o ia le fa vesi ma fuanga le fa mai Paulo a bea le no fuanga o Filipi a bea o le no fuanga o Filemu e o ngā totonu ai Yesu le matanga leanga o le winga le o le ingo Filipi o le ori o fea fa nau mai ai le ori e fa nau mai ai Yesu leanga o ia o le no fuanga o le Filemu. Amen. O le manuia por sili as ese la le fai mai ai tanto te maua mai ai Yesu o le no fuanga o le Filemu. E te maua na fai upo e fa. Iautou ori. E maua ai lo tanto ori. E maua ai lo tanto fia. Ina ua tanto fatulanga ina Yesu o ia o le no fuanga tanto te maua ai le Filemu. Amen. Tanto te fiu e su ese mea tanto e fa ori ina ai tanto. Ai a tanto maua Yesu. Amen. A tanto fatuatua ma talitonu ia Yesu. A bea o ia manofoanga i to tonu o lou ainga, to tonu tanto maftanga, to tonu e kalesia o na toa file mule. Langa o la sawa al fili masantani e sawea. E ngoi le ori, ngoi le fia. Ai a tanto fa o ngā to tonu Yesu o ia o le no fuanga o le file mu. O na tanto maua leo le ori. Ma fuanga lea. Filipi, o te tala noa ia se metiu ma evotia. Leanga ese le manai o la ngā wenga sa fai ia tia. Sa taula mua fo yo ia ta pena ia se mea lofa e ave o ile Jerusalema. Amen. Ai ona wasasi fo e nai nailo matu. Ale tosi mai lea. Amen. Ma ye o ai tonu le kalesia ele o maua se file. Pa o ngā tonu Yesu yo tanto loto mo tanto mafofau ona tanto maua lea ole ori. Ia pensa o fasoa. Manaya ia le tua ulale. O pe ole tulanga tonu ale o lea ngai mai ele fili. E sauna te lepe ina vaenga ia. Ole file mu le ngai la ia se te mai file mu. E o mai le tua le file mu e a mai langa le mai tala ayone na au mai le tua yo nalo Yesu le file mu le o le manuia le e se tau foi la ona fo ia tu Yesu foi mai ate tatu file mu ina ia tasi o tatu fa mai Yesu fa pei o i maua o i maua matama e fa pena o file mu lana o le tau whaile tua au mai te tonu ona ngā renga mana le kalesia. Ele ngate tono le kalesia. So se whapo tonga, au to tonu foi o se hainga. Lenga o le mele wanga i mai sa tani sa wai ta lepe e se le mele Lenga o le file mua le si mesa wai sau mai le tua. A tatu mene foi il ta faswaitau le tatu whama whaino. Le manuia mai le tua siri. Ua siri lono winga. Le o tapo siri. E la iana se si e iei le file mu ma le atotolea o le siri o Yesu ta si ale siri ave a tatou wala va sina siri ta aula a siri loa ia e la ise siri na o ia lava o iei mea siri la e na te wha polo e pēn tata no nisi i ne foi wa Yesu o le wha polo le nā le atua o tauni a mai mo i tatou o lana au whainga renga a maise o ana o ona o maua le mea alofa le apo o le na mea alofa foi me le foi pona e sau noa o le tau o mai tonu ma mai le tusi le ngalo le apostolo pe o le upo le atunu e le ngalo a fia i siona vao le ngai le foi na e taua le anga le leo lo matua i le temi o iaia le apostolo ina puapua ngā whalpui tonu Roma o no lea o puapua ngā le whenga i me apostolo ai le anga le iatu le ke wa lava le name e whato file mui nai le ti ngā mamaftianga mena mita le apostolo mai l'apostolo wa file mu ma lona pale na ta faro mo file mu ai faro mai eu o mai fo ta mai tono pop tongare po le lava vaenga o le kale se mai e mo le file mu file e ye lo ni vaenga o tau pe se sai wa ya vaenga pena
e se fo ile vai nga wa le spito le wa tu ma ne mai si sto ina le o tango e support e fa penga o se visi ina la bitu tono le kalesia le ma foi ona tusi mal apostolo fa lo to tele mai ma po mai yana so ni se fa mo le lo fai po e kalesia lo fai nai lo ma tu la o te lo fai ai o tangata fai me le o le file mula na le mana o ile tu ina ye tausi e tato le file mula ma le file mu o le mena mai le tua e fai na tu i tono lo to tangata ina i tato mo ma fai e ngale ngale tua ma tato o nai le lalo langi le nei la so tu le ulane mo lo fa tai mo le fa so o le tali le sili lo na lua o o le ale sili tato te moa mai le no fuanga o le file mu po Yesu lo na lua te moa i olfa i upu lima tato te moa i le anga malu na la tu si mai Paulo le kalesia e Filipi ia moa e o tou le ngata ina ia tou moa le oli ia o tou moa fo i le anga malu amen so le tu si mai Paulo ia Filipi ona ua toe tafa le tofa le kalesia ona sai ele me ua tupu ua le toe moa se foa ia ona ua mai le ave fe al amen ai te o falo mai Paulo o le ua toe fa poto le kalesia ia ma faise so ai ve vesi ai loa ve vesi ai loa le laina tusi mai amen fa o nga tonu Yesu o le no fuanga o le file mu le mafitanga ona tatou maua le o le anga malu amen e malu aua nei maua foi le o le malu i via te tolo mulu ai via maua i tatou le anga malu le fai mai ali pai o pole lima ia i loa lo o tō manga malu e tangata uma lava awa wala mai le ali ngai te wa vele vesi maleanga malu ale ta ma le taimi o le ali wala mai ia nga fa mo lo le o tato o le vaenga lona tolu e tautali ai le fisili me sili tato te maua mai le no fuanga o le file mu ai te maua le fai upo e ono mai aua nei popole o tou se metas tate la ole e maua mai le file mu le no fuanga o le file mu na te mawhaia o Yesu na te mawhaia ona fate ai seina lo tatou popole o mea ia e whengai ma tatou le o langa le nei tatou te iai o le tūlanga le o le popole bale o le atu bale a le lama le whasoa ia wa whanau mai le popole wa a whapefo ni tala ia e o mai we o mai a foi le popole ina ia popole wa le lama le whasoa popole wa le maua se me ai popole nei le tongi ina no whanga o tātou no foi ia o le si foi ia le tama ma le teine ia te ia foi wa popole no whanongo atu le tia ia i lana uo teine po lana uo tama e vai e oso mai le fili mai tūlanga ia e wha popole ai o ngā totonu Yesu o le no whanga o le fili mui lo loto ma lo mafufau amen na te ave sei na le loto popole zoa amen le anga le tasi leo au penga le fili o lo sau nei tonu o tatou ainga tonu e kalesi o tatou ngalu e ai tonu o malo o le whaatupuina o le whaavevesi ma whaatu bale awana i toa fili mu le loto le tangata a ia whaatupu ma whanau le upu le popole o tatou loto mo tatou mafau al mafuanga le pa mai ai Paulo o le manuia mai le atua e sili ia te o tou mafau amen le anga o le o wha manuianga ia mai le atua mai le mana ia o le nofoanga o le file mu po Yesu
na te mawhai o na whaatia e se ina lo tātou loto pupole, lo tātou loto atu atu vale, langa e hape na matupu leo langa le tātou te iaiso. Mari. Langa tātou te le yo le langi o le tātou le no fuanga e tupu ai ma whana ue pupole. Ia pe sau whasoa soa. Ana ia le tua, ma nei yo vai ngai wo e tata mai le o vai ma tonu ina ma tata no foi martina le ai ngana po le tulanga wa ma te faso foi ma ue le fionga le tua ma tu fa mai tu fa ma tata no le vai ngai le tonu wa sau no iu le le mele le popoli e fai le popoli na talepe ina le file mure pe a fai le mawa ma mausali tātou le whingalo ma le upo le atua. Lea ngau vaenga ia lepe no tala atu o lo saua ia satani e nā tau whai e ta lepe e se mea lea le while mūlea. Lea ngai le mana o i while mū tangata. Mana o i whaatua tu vale, whaapopole. Au te whaaftara fun tu se singa la apostolo Paulo Indicion, tu singa kornito le kasi kornito le whape me apostolo. Wa popole le tata noa i se me whaafifia ilo nātua. E ala le pole na, ma nei o pole na ilo. Ma nei o pole na wa popole le tata noa le tangata fo le ise ai o le tau sai ise wo pe na sa no wa mai la sa no nga i wa onisi wo popole wo tia i le wo ia ai pitai vele me le tala apostolo Paulo ia kornito le kali se kornito wa popole le tata noa ise mea e fa fia i lona ali ai wa popole ta wa ta no ya tatu Solo mo winga una ke popole le winga la te mo ye tu ka lupa ole mana yo tatu ole aka mai to anatomia i lo popole pepe o sa mo no wa popole la le wa popole la tangata le ise me fa ta u le u fa ya ise me fa fi pelo matua yo pe ole ngana so i fo se popole ise me va vivere uri ole tu ngana ma nei yo ma ya te ta to le file mure ma wole la ta to le puse kam to a file mu le au pe au nei so i te mi uma au mai wole se tupe mana yo le melena tal noi nei vaenga umana tole tata mafau ia le me o mai te mi nei o mai me wole se tupe avile me o le o mai le maliu ia wa tai so mai maliu wa tu lo fa fo anga Samoa e wala e le ai ma so po le vaenga wole ai pe yo ya so yo ele ma wale le mo yo ai na po le te mi nei ula se o le mea ta te maua vi ia le atua aleluia o mai lo na file mu fon ta to file mu ai tala e sun fa no so na la o tala i io o to file mu file mu pe manu lo lupi lo no winga to amali o to ye lo e tangata lo fa nei lo mai e ta sidin fa fa nei lo mai la le lo langi lo file mu na ya te tau e lo mai ia wanga e tano mai o banga e malu e però so so le ulale malu fala ni ele pastai e siliana e te silfia me te popoli ai na to ole le no fuango le file mu po Yesu Cristo e to ai tato ma ia da silina fa popoli ia o fa vai mai to ina ma lo matu ole ma wase tonga e ia le fa la velande le mo se le poli in mele ama e fai e poi le fa la velande e mai sia ne o tanto ai ngai Samoa mali ia o le lato lifestyle o le fai o fa la velande amen ia ale fai lo fa la velande ia ia ai ia to a file mo ia wa mama ia to ai bais aleluia ole tali lo na fale tau moli mai tau tali ai tanto fa sini le nei taia ia po ani me sili tanto te mau mai le no foanga o file mo lo na fa tate mau ai le tali o tanto mana onga le pai mai e pai o po no vanga lo na lua ai fa ilo ato to mana o me umalamba ile atua ile tatalo mali fa tonga a to mali fa tai
O wala ia tātou te uia i le tua. Tātou te fsota ia i le tua. Ena ia. Tātou te mana o mia le fso soani. Tātou te mana o mia lana wha malolonga. Tātou te mana o mia. O le alapa o tātou mana onga. O le no fuanga o le file mu. O le no fuanga le mawai i tani. E le maua le tali i le lulangi. E le maua fo i le tali ina o tātou toa tā mai. Amen. Praise the Lord. E le maua se tali te avevesi. Ai to alo sa ia Yesu Keriso o le no fuanga o le file mu. E au mai ai le tali o lo mana onga mo tātou mana onga. Ma fuanga lea. Mai Paulo. Amen. To ai o ia Yesu o le no fuanga o le file mu. E tali mai ai le tātou whatonga. Amen. Tali mai ai le tātou bala. Au tali mai i le tatalo. Amen. Ma nei ai o le ngā luenga le Filipi. Tasi lea ngā luenga e mita ai Filipi. Pa mai Paulo. O tō o lo pali. Amen. Ona ea, ma nei o le ngā luenga na tā pena ina. E ma tanga e Filipi. Ele ngata ina lofa ia Paulo le whaamisiona po le whaamisionare. A o le alofa i o Ierusalema i le meolo i aile au po ia po ta i o le ngā luenga. Amen. Ai ono le tau whaavesi fo i ele ali o le nila le lai. Ia ai whaapetai ele i tūna fo ina le apostolo le ngā luenga. Tau lia fo le ngā luenga le na amataina e tina. O tina le lei ma le tina. Le fo i ta uai o le auli ma le pae ma le auli. Amen. Tina, kali tomu a tina o le aingo o le whātua. Nei tua whawhine fo au auna mai i Amerika Samoa. Ia tonu fo i Samoa. Nei fo i atunu o tātou iai o Australia o Amerika. Whawhitai fo i lo tau pito la au. Ia o lo tātou ngāruru e ai i lungo o penga te whailangi e longo pui ali ina si o tātou atunu. Amen. Aua nei whano, ai a tātou maua uma leona e whawhapau. O le tali lea, lea pa mai, o le tali e leo ina ai o tātou mawhauwhau mo tātou loto. Leanga o tātou mawhauwhau o tātou loto a lea. O le malai e whai ai lau whiliwhilinga ma tātou whiliwhilinga. Amen. O le tino, le tino, le angang o le tū. Whaale ngā. Ai o ngā to tonu ai le loto ma le mawhauwhau. O le tamala lea, nā te whaia le mea tau o le whaai unga politician, pe tele i le tino, pe tele i le whaale ngā. Amen. E le pai mai ai, e leo ina ai lo loto mo tātou mawhauwhau. Pe a tātou iai le no whanga o le file mua Yesu lea. Amen. O ala me o mai. Ai a toa alo mawhauwhau. Toa lo loto ia Yesu o le no whanga o le file mu. E manuia fo i lau whaai unga. Amen. Ia te isau whaa popo. Ia ona o le tātou taimi. Ia le tua mana whaa uma tuai leo le tātou. Malu tai au wha le nganga i le lei tai au. Ia, whaatai moro tu e noi ni sunga te tai whai aonga. Ia, o mana ia, me lena e tā ua le upu lea o le file mu i le au maia i ke tai. I le au maia i le lalolangi le file mu. E au mai le tua. Le file mu, tātou te file mu ai. Langa o le tu e au maia le apostolo vai ngaia. Le fua e au maia pingi. Ni me fua le e mawhai o le ki ma te tala lea. E mawhai un whaate e seina lau poli. E mai e pingi criteria. A tātou whaia mea. A tātou le whaia. A tātou whaia fo. Ia o mea ia te e moe a te tātou. Tātou te maua le file mu. O le ala le kire na tala naula o le tatalo, whatonga, mara whaftai. O mea umala ia te tātou wahenga tā ua ia, e mawhaila e mea ia, o nā, o kila ia e mawhai o na tatala ina, leo ai loa mo tātou mawhau. O le alme, leanga e peona e sau naula le, leanga o le mawhau le tangata peona e sau, no le sunga whai au, leanga o le malai, o le malai lea, o lo tau ele taua,
kai mi uma pesanga ia malai le tato mama ko fonga o malai o tau ina pele tau itengi mo o le tau o file mu o le tau o ves fe vai in o ma fonga fe tu le mai ai tasi al meto file mo tato foi ele ki ma tala le me l'apostolo e sa tu le la nga tai mo fa so no fonga o file mu lo tala noa ia Jesus amen ma wai tato oli ma wai lo tato wanga malu pa feilo ai lo mana onga mo tatu mana onga ina ia toa file mulo loto mo tatu mafo fau fai ai tatu fai unga lelei a vele no fuanga o file mu ia sto no lo sa to no lo ainga ile lei taiao ia e mo wai sa fai unga lelei ma ia teia ma to fa te tele na pa ia ila upu lei taiao to e fa manatu to e fangu ya te matou tatou maftanga Yesu o ya matou te toa yai o e matou te file muai a matou yai le nei o langa le tuma mangalo i matou tu mau ya te o le bi ingo na o Yesu amene amene ya mai ya te ma o nei ma le laua ya to e fa te ya tu sunga le CEO leo so ya Mike Bureta ma fa tu ya Sarah mai se la fa nga wenga ia alo fangia le tua ia mo ia bom por kalame fai ai u poi me ia so ia me se fole a uso mai Samoa ia me se futu ingo la ia ile anga le yo lele ia ile na fa malo longa ia mai ya te ma nei mai le mua ia ma te fa pia tu to fa so fua manuia o Samoa